Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Srali Rashir Kertong ke HSPDP na Mountain Road District Council Constituency. Belah Syakjid Biangkum MDC bermentah hadian ke jing pendap ya ke jing nyo vote ha ka Arpu Sautrik mentau benai ha DC office ke West Khasi Hills. Ulaong ba hadian baling ba ke jing job na kaliang jong u. Un buat dien ye ki ki baulah kren mat ki ba kaseng kalabu. Ya kani na kaliang joba Srali ulah keren hakilat pathai kubor hadian bula yo ban khor ya gajing job uba Srali hadian gajing pendap ya gajing nyo vote ulah yo hadu khat saw hajar riu punyo vote da ka batam da lai hajar arspa arpu khandai ya ukar tong ke NPP uba gardenal so sang uba la yo shipo hajar praspa lai pu pra vote ban pau ka chi sungu yu lai trai kan ran la ko do Pengelayo yang ni ke cungcap, ada baca cenglam lagi ke cung. Aku bar pau saya ke cing sungu, ke cing sukuram ni baca di nomor sendut. Iban ai ke cing senia, iban ai ke cing kersian met bermensin. Ya ke parti ke cungi, berpencop dan puram ni kani dia ke cungi. Aku juga per ngasor ban pau, ke cing sungu iki baca nong ston. Bola dari por baling pot dulu. Katu ngelayo ya ke vote, berkatu gil ai ke cing kersian biang ya ke parti HSPDP. Angin kerman bangin senang teri kambha, bangin anglek kambha, namta bangin persang bangin job bagi ni election di bangsawan. Nam tai kuat ke bawah pak menai pejak, polisi pun polisi ajar mui pejak juga maksudut pelai ke job dan program parti ke cung. Din ka jingjak ta ngasih kam ki ke bangla keren ke manusia itu yang parti ni hapan pe itu ni kat balai. Habakil ajit dah pama kile yak santli kalau kasih